ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uNyazi lezulu. Nkosi yasezulwini ngibonga umsa omkhulu kangaka usiphile wona singabantwana bakhe abancane. Usiphe ithuba lokukhuluma ngenkosi enkulu uThinga lenkosazana ibonga Nkosi. Ngiyafisa Nkosi ungivumele imbabaze loNkulunkulu lo esihlangene ngaye la ngemanga nemangaliso azenze emhlabeni ngesikhathi uNkulunkulu ephakathi kwethu bantwana basezulwini. Amen. Kodwa ikhona into okuhamba ingihluphe mina ingadlule emphefumulweni wami. Sifike sibabaze bantwana basezulwini ekuhambeni kwesikhathi angazi ukuthi kubuye kwenzeke kithi bese sigcina sesisolwa ezulwini ngokwenza kwethu. Into engathanda ukudlula mhlambe emqondweni wami angazi noma kwenza ukuthi angiphindanga ngamuzwa uNkulunkulu uThingo ekhuluma lento ukuthi sidlulile. Kodwa ngenye imini bantwana basezulwini sebeke bakhuluma obaba ngayo lento le. Kodwa likhona igama elingisukumisayo elikhulunywe inkosi ekhaya lethu. Ithi inkosi ngonyaka ka-2006 sisekanyezini ngithe ngiphumule ebusuku ngazibona ngiphuma laphana epulpit lapha la ngibakhona mangiphethe inkonzo. Ithi ngithe mangiflathela uthi basebetha basezulwini bheka emva la usuka khona. Uthi ngase ngiyabheka emva la ngisuka khona uthi ngibone kuvutha umlilo. Uthi ngase ngiyethuka uthi basebetha basezulwini ungethuki nathi sasingena kuvutha kanje ngeke wenzeke lutho. Kodwa kusuka namhlanje ungayibheki inhlansuthi nalo-ke igama abantwana basezulwini elingadluli kimi ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga inkosi uThingo ikhuluma ithi bantwana basezulwini sekuthiwa nginibheke ezulwini. Uze washintsha ibhantshi baba uThinga lenkosazane engakaze kusho lokho. Manje ke kuhambe kungihluphe lokho bantwana basezulwini. Bese ngokubuka ukuthi ukuhamba kwethu simlandele uNkulunkulu singamanazaretha sihambe bese siyakhohlwa. Bese siyaphumula nje umuntu aphumula athi ingangihlupheka ngoba sengilapha ekhaya sekuphelile ukuhlupheka. Bese kuphela inhlonipho kithi bese kuba sekhaya. Umuntu bese ekhaya nje angazi ukuthi ukuphi mayela.
lelo ngikhulunyiswa amagama akhulunywe inkosi uNyazi lezulu ekhaya lethu. Uthi uNkulunkulu ephethe inkonzo esiyala ekhaya lethu ngonyaka ophelile njengoba kade esekhaya lethu uthi angithembi umuntu noyedwa ingakho ngikhetha ukuthi ngizenzele noma yini. Sizokwenza kanjani bantwana basezulwini ukuthi uNkulunkulu asithembe? Mhlambe bengifanisa lento ekhaya unonkosikazi nihleli niganele unkosikazi nendoda bese ungamthembi umngakho. Ingoba akenzi kahle leyo nto ke bantwana basezulwini ihambe ingikhathaza ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma kanje kithi ngabe sahamba kahle bantwana basezulwini enkosini uNyazi lezulu na. Ngelinye ilanga bantwana basezulwini kufanele ukuthi mhlambe sikhule siba amadoda aleli bandla leli akwazi ukuthi aziqaphele izinto noma zilalelisise kahle izinto. Ayikho into ebaluleke njengenkonzo esuke iphethe uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Iyona nto esuke isihlanganisile yasikhipha emakhaya yasiletha phambi kaNkulunkulu okufanele ukuthi mayiphela inkonzo siyibukeze ukuthi uNkulunkulu bethini mayikhuluma kanje phakathi kwethu bantwana basezulwini. Sikhathaze ngalokho kodwa kutholakala ukuthi asikhathazi noma uNkulunkulu esekhulumile phambi kwethu siyaphuma nje sihambe sikhululeke. Kuzosisiza ngani lokho bantwana basezulwini siphambi kaNkulunkulu? Kodwa ke ngimbabaze lo uNkulunkulu ngokodwa nje angenzela kona okuhle. Kodwa ngimazi noma lo uNkulunkulu angenzela okuhle angaka ngamkhoza ngendlela efanele yini. Mhlambe ekupheleni kwensuku zami ngiyambona yini. Nganginosizanyana abantwana basezulwini oluluncanyana mawulibheka kodwa lagcina lingikhathaza. Nganginosizi nje lokungatholi abantwana abaphilayo. Angibathola abantwana badlule. Lento leyazagcina sisilonda nakimi. Ngangumshumayeli ngiguqa etafuleni. Bafika abantu bacela enkosini kuhambe isikhathi babuye abantu bazobonga. Yezwa ngesikhathi becela. Yezwa ngesikhathi bezobonga. Yayisikala lento ingikhathaza. Ngakubuka ukukholwa kwami. Kusho ukuthi angikholwa. Ingakho mina ngithola abantwana abangaphili. Ngawubuka nomuzwa wakithi ukuthi hayi kusho ukuthi ufile. Waphela abazali bami nami babengangitholi. Umama wami wayithola amantombazane kwathi ekugcineni esecelile enkosini wasiyangithola. Ayibonge Nkosi. Yayisingikhathaza lento. Ngawubona umuzi ufa ngami. Hawu isazo leli elizokwenzeka ngababona nabazali bami baqala bakhathazeka manje. Kwase kuthi ngenye imini
saseseJudiya kwase kufika nje ukuthi angiye enkosini uthingo lenkosazana kwakuye 2005 ngase ngiye enkosini sengithatha umakoti ngiya naye umakoti wayekhona ngaleso sikhathi ngenhlanhla yami uNkulunkulu ungiphilo umakoti nginabo nje ayibonga Nkosi angina stress futhi ngalokho ngase ngiya naye enkosini wayekade qeda ukuyothatha umoba kukhona amasimo enkosi lapha eJudiya ayekade ukuyothatha umoba ngaya kuye ngathi akageze masinyane wageza masinyane kwamhle saya enkosini thema sifike enkosini saba lokugcina Nkosi zocela abantwana wayesethi Nkosi kubusise kwase kuthi ngikimi abangavumi ukuthi ngithi amen wase ngibona ukuthi angenelisekile wayesephinda amshumayela ngathi Nkosi yasezulwini uhlala uthi kimi ngizobathola abantwana ngibathole badlule emhlabeni wayesesuke ngiflathela abantwana basezulwini wahamba waze wayofika esangweni wayenikelisa ehamba ngaleso sikhathi leso kwakunesihlahla esasikhona lapha eJudiya sasiphuke phansi kwaso sasala nalo ngakimi sabukana sazi noma kumele sisukume noma kumele siqhubeke siguqe wama lapha na isikhathi esingangemzuzu emihlanu emelapha esangweni wase uyabuya i-umbrella ngaleso sikhathi wayibekela emahlombe angathi uyetshete njengomuntu esuke etshete intethile ibekela emahlombe wayesebuya wayesefike ngikhomba kanje ngemini emihlanu ngikhomba la esifubeni wayesethi ngithi mina kusuka namhlanje uzobathola abantwana abaphilayo bonkosi kwaku-October wathi ngoDisemba ngahamba ngaya ekhaya thema ngifika ekhaya ngalala emzini kababa ngithe ngilele ebusuku ngabona umteza laphayana egqoke ezimhlophe lo muntu ozayo ngathi ngisegcekeni weza lo muntu waze wangena lo muntu ugqoke ezimhlophe ngophawula la ekhaya inkosazana ithwele ekhaya uthe mayifika waguqa ngase ngiguqa nami uma ngimbheka la ebusweni inkosazana umasangweni uthwele 10 kg ka-anti uCaroline ebonkosi uthi ngithule inkosi kuwe uthi ngolenkosazana ithe angilethe nabo abantwana bakho wasesithula lento ayithwele ekhanda wayesethi yemukela umshumayeli ngase ngemukela ayibonga inkosi yasebuhleni amen kusuka lapho abantwana basezulwini nginabo abantwana uNkulunkulu ngiphila ayibonga inkosi amen Nkosi futhi sesenekuzwile